Kalugurang mababatan ng asal pantayanan ngini pong andoy ti Domingo pagmasosyan taya ing Oktaba ning pamanyubling mebye. Kawalong aldo ning pamanyubli ng mebye ning Ginoo tamong Jesucristo. At king ebanghelyo tamong ini masalaya mababanggit ni Santo Tomas. Nung lugarin leko na ning Ginoo ingayang pamagduda. Inyang palapitan ni Tomas kaya sinabi na ning Ginoo kaya. Lawan mo la rin gamat ko. At itagkilme kini ing taliri mo. Karing bakas ding pako king gamat ko. At itagkilme king katalindikingan ko ing gamat mo. E nakamag-alinlangan. Medyo makutang amalyaring mamyalungan karing isip tao. O bakit inyang sinubliyang mebiyeng Ginoo? Kinayat langan ding sugat king mabilog ng katawan. Detang sugat ape pasari ning koronang suksok. Detang sugat ape pasari daring lati kong ating pataram king danggut king gayang gulot. Detang gasgas sa mga laplap king gayang tut talampakan at mabilog ang katawan kinayap langan ding sugat na maliban mo karening 5 sugat. Sugat karing adwa ng gamat pakaspako. Sugat din pakaspako king gayang bitis. Sugat na pepasari ning metong atandos amintasak king gayang puso. Nung nugarin linwaling daya at danong ing maragulakutang. Bakit kinayap langan ing sugat king katawan maliban mo karening 5 sugat. My dear brothers and sisters, yang pigunaman tamong ini kaniting kaya tamong misa. Bakit elakinayang ding 5 sugat king katawan ning Ginoo? Munang-muna, dening 5 sugat ilaring tanda ning dakilang lugod ning Diyos kaya katamo. Because God's love is more than willing to be nailed to the cross. Buri na sabihan, pangatawanan ing lugod. Mo'y tang sabihan mo, I love you. Noon pangatawanan mo king katawan mo. Ipako mo ing lugod mo, karing gamat mo, sumuyo ka. Ipako mo ing lugod mo, karing bitis mo, sumuyo ka, maglakad ka, patunayan mo. Ipako mo ing lugod mo king puso mo. Uling patseli lugod ka, be ready to break your heart. In the name of love. Be ready to be wounded. Di kayong pengari liguran nyo rin anak yun. Pero nung misan pa nasakitan daw rin puso yun. Ikang babae tapat at wagasin lugod mo king asawa mo. Pero nung misan, susugatan na kapuso ning asawa mo. Ing lugod, pangatawanan. Sana'y tamong anak, puta nga kakitala rin tanda ning lugod, karing pengari tamo. Putang may mulubot no lupa. Putang may namutino pa. Putang may ginlulano mata. Putang piguyod-guyod na nalarang bitisla. It's high time for us to see their love. Ape nga tawanan daw. Inangguang po itatang kunyang bayo ng kasal. They were so beautiful, beaming with youthful beauty. 19 niya itatangko, 18 niya imako. Kabayang-bayang nanda. Pero nang miras ng 50 ang pong 69 itatangko. Masikit kong mas malaguyay mako. Mas masanting niya itatangko. Bistat man matwana na, huling pengatawanan na yung lugunda. Kaya kami nga pulong anak na. Sana'y tamong anak. Putang kakit dala rin pengari tamo ametwana. Akit
itaming lugod da kaya katamo, ang makabakas, karing-karelang katawan at lupa. My dear brothers and sisters, dening sugat lima lang. Ing lima, simbolo nening komunidad. Paganakan kaya katamo ning Ginoo, we are a wounded community. Totoo, itamo mi pabanalan tamo. Ngayon milabasa na Holy Week. Halos niya kang ikatamungan, may umpisal tamo. We were blessed by the liturgy na ning Holy Week. May umpisal tamo, may pabanalan tamo. Pero we are a wounded community. May sugat tamo, manyugat tamo, masusugat tamo, at manatiling sugat ning kainan, ning pangataw, at ning bakas ning kasalanang mana, karing pangataw tamo. We are a community redeemed by the love of God, and yet we are a community of wounded sinners. E naburing sabihan mi labasing maliyaldo, ala nakikatamo, ingkay naning pangataw tamo, mapalyarin nung minsan ating mitalabong pasibayo. And yet, be open to forgiveness. Huling po ang mipapamatawad tamo, suplita mong miye, king panibayang miye. There is always a way to go back to a new life through the sacrament of reconciliation. Nga binigyan walang patugod, peace be with you. Peace be with you. And another time, peace be with you. Ganap ang pamamatawad. Ganap ang kapayapan, abungan na ning ganap ang pamamatawad. Masusugat tamo at manyugat, pero potang mamatawad tamo. Bistat man, masusugat ka rin puso tamo. Bistat man potang may matawad ka, peparayan may puso mo. Pero potang oras na may matawad ka, kanita tamo kakabiyang pasibayo. We are a community of sinners. We are a family of sinners. We are a parish consisting of sinners. Nung lumarin yung bakas ng kasalanan mana at suya pakyakatao. My dear brothers and sisters, inya ila pakinayat ding sugat ning Ginoo, uling takal na pakyakatao, rin e pamimatawad. Potang meging ganap na ing pamamatawad karing puso tamo. Magmula nung pumayag ding sugat na ning Ginoo. Itamo ing magpakayag karing limang sugat na ning Ginoo by forgiving one another. Napun may ngasal ko, potang mga sal na ako na naman. Maralas ko sasabihan karing kakasal, impe pakasalan mo tao yan. Eya anghel. Inasawang mo tao ya, eya santo. Nya binumisan po ang mga salpuing gayak. Ini sa carpet na bala mo ulap. Potang lumubing bright, mamasok. Bala mo mo'y batsaking banwa. May bugong mga pakailing. Ingasawa mo, ibatsa San Pedro, eya ibating banwa. Ingasawa mo, ibatsaking San Nicolas, eya ibating banwa. Tao ya, eya anghel, eya santo. At huling tao ya, numisan madadala tamo ketang Kainan. Pero sumangit ng Kainan, darem mi asawa. You can still resurrect from your human weakness and survive the test of married life for 50 years by the grace of God and by your love for one another. Inyapin po tangi kami kiyasawa ka. Di na tayong aldo, ikit mo, mapalya buntok ng asawa mo, nanay sabyan mo, my Lord and my God. Yang isa na dumasikit na yung Ginoo, sinubli ang mebye, as nanay kasanting. At ang ala ni Diyos sa sinubling mebye, karin matan. Pero niyang higit noret ang sugat na, my Lord and my God.
Inyang kasal ka isip mo. Yung asawa mo yung perfect woman or the perfect man in the world. Later on, na-realize mo. At inya naman palang idiosyncrasies, kakulangan, kabusitan, ang buong mature at mataramaw ugali. It's high time for you to say, my Lord and my God. Be ready to live with the wounds of the original sin imprinted in our humanity. Anak mo, paragul mo na. You want them to be the best in kanilang edukasyon. Inaralan mo na. Pero one time inaos na kaning principal, huling mena ako yung gamit kaning bag na rin kaklase na, my Lord and my God. No ka rin may nibat siya. Paragul mo rin anak mo, bang maging mayap, honest, elamanagkas, elamanako, mag-aral ng masalese. O hindi anak mo, mamumitsang gamit ka rin kaklase na, my Lord and my God. My dear brothers and sisters, din isugat na ning Ginoo pagkanakala kaya katamo. The humanity and the divinity is at work in us. The grace of God and our weakness are real experience in our life. We do not glorify our weakness. Ang sasabihan, sapagkat ako'y tao lamang. But more than that, we believe in the power of the grace of God. We have the spark of divinity in us. And we have the power of the resurrection in us. O yan ang mayang kabalita. Sumangit ka rin sukat ng pangatao-tao. Mangibabo at manigobra. Imupaya, ing pakalulo, at ing sao ng Diyos, king balang metong kekatama. Talakad tao.